I pozdrav ljudi, Luka ovdje. Dobrodošli na novi klip, a danas ćemo igrati jednu novu igricu na mom kanalu, a zove se Clash Royale. Kao što vidite, trenutno ja sam Arena 5 i eto, to je to. I napravit ću jedan klan, ne znam sad kako će se zvati, ali vidjet ću, pa ću vam dati da se vi učlanite u taj klan. I evo, vidite sada moj dek, ovdje Prince, što je nažalost level 1, ali nema veze, Witch level 2, Musketer level 4, Skeleton Army level 1, Minion Horde level 5 i Giant Skeleton level 1, Furnace, ili Pećnica level 3, ili Furuna kako izgleda, ili Goblin Barrel, evo ga level 1, evo vidite ove ovdje rezervne kartice, pogledajte ih dobro, evo vidite. I ja, na primjer, meni nije ovaj loš dek koji koristim, ali napišite mi vi u komentare koji dek, to jest izaberite mi neke ovdje kartice, napišite komentar koje kartice da ubacim iz ovih rezervnih. Evo, pokazat ću vam još jedno. Evo. I ajmo, to je to bilo, pa valjda ćemo uspjeti da pobedimo, pošto sam sada Arena 5, ima 1624 trofeja, dijeli me možda evo 3 pobjede bukvalno, valjda ću uspjeti, idemo sada u bitku ili borbu, kako već. Da vidimo šta ćemo sada stavimo, imamo Furnace, mogli bi to da stavimo. Sad će ovako vidjeti. Joj, ima ove. No dobro, branili smo, idemo da, ne, ima Baby Dragona, kako mrzim tu karticu, znači, ne da je prezirem, nego je mrzim, kako me nervira. A šta ćete, nema već. Idemo. Ne mogu da verujem da baci raketu. Okej, vodimo za sada. Uništili smo ovu kule, ne mogu da verujem. Valjda ćemo uspjeti da mu srušimo i glavnu kulu. O ne. Ne. Gdje si sisa pošao? To. Izvinite ljudi što psujem. To je kod mene običaj, znači. Nemojte mi uzeti za zlo. Sad ćemo stavimo lidera, bukvalno, znači obožavamo. A to je Giant Skeleton, o ne. Evo, ajmo ozdrav razumijem. Ne može se probije ni Hog Rider, ni velika peka, to je probila se Hog Rider, ali nije srećom velika peka za nas. Opa, 4 ima, sad ću baciti Goblin Barrel. Uništit će ga Prince, šta se ostavimo. Dobar je, mislim ono da nije loš, brani se, ne da se čovjek. Sad će ovo sama kula da odradi. Nemam potrebe da stavljam. I šta vam uopšte pokušao, to mi nije jasno. Valjda ću uspjeti. O, malo peka. Dobro, pobjeda. 3 krune osvojene, bez problema. Ja se nadam da me čujete jer sigurno znate kad snimate preko... O moj bože! Ja sam dobio Giant Chest. O moj bože! I me neko sprda. Ja ne mogu da verujem. Izvinite ljudi što, ja se nadam da me čujete šta govorim. Dobio sam Giant Chest. Nevjerovatno. Dobio sam Giant Chest i ne mogu da verujem, znači, nevjerovatno. Odigrat ćemo još jednu bitku. I treba da se otvori ovaj silver, glupi.
Ali nema veze, idemo sad u bitku, valjda ćemo uspjeti da pobedimo. Valjda će nas zadesiti neki lakši protivnik, mislim, ja bi voleo. Ali vidjet ćemo. On je stavio sranje, joj što mrzim to, ne. I on ima isto tu glupost. Znači, joj ne, i on ima, joj bre, hoće biti teško, sigurno, znači, ono. Pošto ima ovaj, gdje drži gobline, one, kamp, onaj goblin, sigurno znate. Joj ne. I on ima goblin barrel, po običaju. Biće ovo baš teško, znači teško možemo da pobedimo, ono, vidite i sami, ono, bit će napet, znači ono da se zna buduće. Ne verujem da ćemo pobediti, nema šanse, pošto je preteško, vidite, i on ima ovo, ovu pećnicu, ili furunu, kako god. Gotovo, izgubit ćemo ovu kulu, nažalost, kad je jak, kad stavlja onaj kamp, sisa jedna. I dalje napada, nevjerovatno. I izgleda ćemo izgubiti. Barem smo prvu pobedili, što je to super. Meni se to sviđa. Valjda ćemo uspjeti mi njemu da srušimo, ali teško, zato što opasan je protivnik, ono, nemoguće. Kad stavi ove gobline i te gluposti, šta mu možemo? Ništa. Ja ćemo sad barem nešto da učinim, barem mu dotaknem kulu. To je savršeno, a kad Sisa stavi armiju, šta li duk. I još ima i zmaja. Mislim ono, koja fora. Unište vešticu za sekundu, kaš keks, ono već. Sad smo izgubili, naravno, šta možemo kad ima zmaja, kad je, ono Sisa sve ima. Vjerovatno. Sad će baciti Sis, Znači, nevjerovatno. I eto ljudi, to je to bilo, da, želeo bi jedan kanal. Da, izvinite sada. Želio bi da vam kažem kako se jedan kanal od mog druga zove se Serbian Anbis. Nađite ga na YouTube, pošto će on za par dana izbaciti video, pošto ga tek trenutno nema. To jest ima kanal, nema video. Mora da ima video da bi se našlo na YouTube. I kako se zove, on će za par dana izbaciti video, pa ga subscribe-ujete, pa ga subajte, pošto je jako dobar kanal. To je snimat će neke tutoriale, kao što mi je taj drug rekao. Zanimljiv kanal, znači kažem vam. I eto, to je to. I vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Ako želite još ovakvih epizoda, obavezno ostavite like da još snimamo Clash Royale. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!